na same way ya beto ho ya amanfo for say me time MC ya na say me twe na se no omun kan hu no se Galamsey msem no nye net na msha se be bohu da sure ba fato me hu so say me de bia me nya kwanya bia meka Galamsey hu nsem esa say Galamsey enya edi amanfo be adwuma hospital enne amanfo bi efim bro ni bi so ne ewa bia o mafi ase bobobobo no wo hwemu a na chese Galamsey effect ya bia yen so yen ka se sabi emrantie no a woni nanenam eye gala kakrakra no yegu wo madwuma sabi se ubekọ bia bia ye tu bie na ube sanwani bi na wo so ye bi kakrakra no ne ade a ye di problem na de be nsuo ho de wo kwaye mu a wo de se kwaye de me no ewo bika okay eti se asema ba se sabi wmc ya woni no di juma na se wo ka Galamsey nsemo a no nso aka bi na ebe wie chie no de ewetia ne se yesi ono no wache galafo wache wo mo no wa jisika ewo monsem o jisika wo monsem no sika bebe ko yen de na watwe mu na ye be fi ase na ye san hwehwe mu no na omo a osan ji o musika no na wasan ma na mosofo Acquah. That means that whatever they were engaged in was very illegal. Sure. And they be illegal. It is a no bani ye di hun komo na obeye so obi na airtime wo obi na epese pamo na pamo a me no me DMC me abedi MC no. And pamo a MPP ni na abedi MC. Enti ni nya me peso se be pamo no da bi aha. No de se e kanon kwa de anka nka meja de me ye. Na mum ye twe aban adwen esisu se Galamsey no me year campaign 2024 ya no enne wono na so afo ne mpanimfo bi na enne omo hye Galamsey na chi